Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Hlala nami ngihlale nawo #kwenzeke podcast #sila Chesterville uMkhonto Wesizwe TikTokers influencers ngibheke the one and only vum Kamba kanjani kodwa bafowethu Ngiyabona bathaba kahle Ngiright Ngathi unibona kabi yami kade ngasanguthola lenkabi ingcisha ake sengize ngafika qathatha enhla nasezantsi emzansi niyaphila bafowethu uvumvumu niyalwazi udaba sithi MK sithi busa nqamalala awubuye umhlaba wethu bethu ukubaleka kokuthi ama TikTokers achonye uphapha legwalagwala uthini kwakho ukuphawula kulokho webhuti lento ifana uyabona thina eselusa sisuka ngapha emakhaya kwaNongoma wawukuhamba ehlathini ufika ushaya inyoni enkulu ubuye nayo uyise kubaba wakho bese fika ubaba wakho akuthinta ikhanda athi mfana wami wenze kahle akakhipha imali ubaba akakuhlephuleli futhi lenyoni obuye nayo kodwa nje ukunika thina nje ikhanda athi mfana wami akunika isibusiso yilento ke soyithatha namhlanje nqamalala singama TikTokers esihambile sakhuluma nabantu sasabalalisa umyalezo weMK sesiyabuya ke sizothinta ikhanda manje bafana bami nenze kahle niyophumelela mkhaya ngiyakwazi indoda ejule kakhulu baninga asama mhlawumbe 3 or 5 TikTokers engiwabuzile ukuthi lento yamaciko akithi kwaZulu Natal nase South Africa amaciko wonke ngikhuluma ngama artists ngikhuluma ngama actors ukungaphumeli kwabo obala ukuthi nanti esilandelayo nali iqiniso kusilimaza kangakanani noma kukhona ukubaleka bokuthi bafethu akasibeke izwe phambili ke siyeke ukubeka imali phambili ngoba iyona eyenze izwe behlukanise phakathi ubona umuntu performa kwinkatha freedom party performa kumkhonto wesizwe performa kwi-ANC kahle what is your agenda because this is politics ekugcineni ngoko konke umuntu owathi bahambela uyedwa ozoshaya umthetho mawukade fana ngisibonela Khuzani is followed by abantu abawu 1 million ukube sizile la kwathi uKhuzani umhlobo ekhona bebese bangana nabantu but mabefika la abazile Khuzani kuphela basena kumkhonto wesizwe they will get the message they will be convinced from umkhonto wesizwe akanoma ngijula kakhulu endaweni errong ngiyakuzwa futhi kukabili ngizothi nje kukabili ngoba okokuqala amaciko analento yokuthi awafuni ukuziveza usayiliphi iqembu esalabile yes ngesimanga sokuthi uma eseke ayiveza usayiliphi iqembu abe esevalwa kusekhona ezinye zemicimbi angabizwa kuwo ngesimanga sokuthi aphethwe abathile uyabona ukuthi ke mhlambe ke yiko lokwenza ukuthi bese beyivimba ke bengayivezi ukuthi bakuliphi engakusho nje kubo enhlizweni zabo sengikhuluma nje enhlizweni zabo ngingathi wemadoda izwe lizobuya ngeMK hamba uperforme la performa khona kodwa izwe uzolibuyisa ngeMK danko khawula bethu sibonga kakhulu nanokuthi sibakhumbuza ukuthi awulweli wena wedwa ngoba isikole kwathi mina nginasuma kwaNongoma siyayazi inhlupheko yama clinics esinawo sibhedlela seKwaNongoma kuyabheda fike kuseni ngo8 kusayo 10 ebusuku akubona bonke abantu emndenini wakho abanemali abanga afford ngithi ingane zakho ngeke ibe ngabaculi mhlawumbe izoba odokotela ziphi inkolo ezofunda kuzo so it's not about ngempela ukuthi wena uthola u20,000 namhlanje but what about future yes silwela iunity bafowethu ukuthi wena namhlanje kule event uthola u20,000 kuleya event uzothola u30 cabangela izizukulwane nezizukulwane ezizayo eziyosuke ziphile ezweni eliphethwe abantu abarong abathatha umnotho wethu bawukhiphe ngesango ubuye usuyinto ebizayo siyithenge ngemali engaka thina please asizwele izizukulwana nezizukulwana esizalayo sizilungisele umhlaba manje sisaphila thina one and only vum all the way from Nongoma sathokoza sathokoza kakhulu mfowethu malo sathemba niyaphila hayibo ngiyanazi niyaphila kade sikhuluma right bafethu usuku olukhulu siphethe elinye iTikTok elinye influencer sizokhuluma indaba ezimnandi stay MK izobonga bonke ama TikTokers ngani yakwethu uyaphila kodwa ngiyaphila mina wethu njani hayi sengibona ubhebhenele lentshebe nje uyalwazi udaba uyagqilaza ngani yakwethu ake sikhulume indaba ebalekile yokuthi nihlanganiswe ningama TikTokers all over eSouth Africa sesiyacela ukwazi ukuthi ukubaleka ukuthi nihlangane nibe yubumba niye phambili ngoba luselutho ukhalo njengama TikTokers as ama influencers
Mnewethu angiqale ngibingelele abantu bonke abalandela lolu hlelo lwale TV. Nganza kwethu ngibonga kakhulu igama uShamase, igama uSiphiwe Shamase Ndonga Mawela Nzima kwalenkosi lapha kwaNongoma. Mkha wami Umshayi wenja kuphuma umnininja abaqabule konke kuphelele kunjalo. Nganza kwethu sibonga kakhulu urecognizwa singama TikTokers ukubekwa kule ndawo sibekwe kuyo. Sibonga unqamalalo usivulela ikhaya elifudumele. Sasingakwazi ukusoba nekhaya elihle kangaka. Nganza kwethu sibonga kakhulu nani umsebenzi eniwenzayo. Ngiyacela abafowethu abanengi bayilandele lenkundla. Ibaluleke kakhulu nganza kwethu. Niyazi kahle ukuthi uMkhonto awunayo indawo la urecognizwa khona. Uma ufakwa ku TV ukhulunywa amanga kunqamalala ngaso sonke isikhathi. Kungakho sithi nganza ukuthi thina masivule uTikTok la ebesazi khona ukuthi sizokwazi ukumobilize abantu sitshela abantu ukuthi uMkhonto Wesizwe uzokhulula umuntu omnyama. Mfowethu asibakhuthaze nabanye abangangeni kuMkhonto Wesizwe ngapha ohlangothini lama influencers ukuthi no bafowethu ikhali isakhona siyabadinga ababuye ngaphambili sikhuluma izwi elilodwa. Bafowethu indawo isekhona alikavalwa isango futhi akekho ozolivala isango. Uma ngakini kukhona umuntu ovala isango ngena phela lapha ku TikTok ukuthi Ndonga kwaliyenkosi Shamase ngizovela lapha ulibeke udaba lakho ukuthi nali icomplete lisivalela ungena emkhontweni sizodila nalo ngoba ngisho ngithi ngingumshayi wenja kuvela umnini nje ngibaqabule kokubili. Nganza ukuthi siyanqenqa siyanicela uMkhonto ikhona indawo isavulekile akekho ozovala futhi ningaphazamisa abantu bethu unqamalala uma engahamba unqamalala kwaphethe angeke iqembu liphele. Mfowethu ake sibongele uNongoma ngabantu abafana nami nawe abathe baphumela obala bamele iqiniso. KwaNongoma kuyaziwa ukuthi indawo isizinda senkatha Freedom Party kodwa njengamanje futhi ukhona NFNongoma kodwa sekahlala sina umuntu obusayo lapha. But ke sikhuluma iqiniso ngumsebenzi wakho siwubonile for social media ulwa kaNongoma ulwela abantu bakithi. Ukhuthala kwakho mfowethu yini lephushayo endaweni yakithi imvamisa engakholeleka kakhulu ANC yancama ehluleka kwelakithi. Ngiyabonga mnewethu lapha ekhaya kithi kwaNongoma bafowethu nazi kahle ukuthi edolobheni akukho manzi awekho amanzi irobot inkomo. Nganza kwethu ngiyafisa ke mina ukuthi ngoba ngila emkhontweni ngiyi-influencer yomkhonto uMunicipal wangakithi nganza kwethu ngizothatha abathanda 2026 sidlula nawo bengilapha eDumbe ukhona ubaba ohlukumeza abantu uNongoma iFriday iDumbe uLundi ukhona ubaba ohlukumeza abantu lapha siyacela asiyeke ngimgumulisa izikipa ngithenge izikipa mina ngayithumela ekhaya wagumulisa abantu izikipa wanikeza abanye abantu loyo mqonda nawo ngikhona mina ngiyawumela uNongoma futhi ngeke ngihlehle abakithi uma olonzima kwaliyenkosi ngeke bavuma ukuthi angibulale nje kanjalo. Ngizolwela uMkhonto Wesizwe uzongena kwaNongoma uyathanda kathandi inkathi yahamba yaphela kuyaphela ngenkathi ngane yakwethu. Mkhaya sazoxoxeza ngakithi kwaNongoma ngoba siyawufuna leya masipala wethu. Danke salute. Mono sesayiphetha ke manje sayivala lento. Nina besilo manje siphethe the one and only. Yabona siye phezulu kwi-written yabo esiqokweni right ukuthi sizozwa ngalolu suku namhlanje ke usuku olukhulu sifuna sichazele ukuthi bekubaleke ngani ukuthi ngempela bachoma uphapha legwalagwala ama TikTokers the influencers ukuthi bawatshele ukuthi no bafowethu umsebenzi wenzile mkhulu kakhulu kana kodwa sibingelele sikwamukele kwenze ke podcast. Ngiyabonga kakhulu ngiyakubingelela bonke abalaleli bakho all over the country. Ngani yakwethu status beke ukubaleka ukuthi nichoma uphapha legwalagwala ama TikTokers ngoba umsebenzi abowenzile ube mkhulu ngempela. For the first time uTikTok ube influence enkulu kulama election. Previously bekuba o Facebook so laba bakagogo basahlezi lapha nentweni yabendala yo Facebook. Kodwa the trending thing njengamanje ilento yama short videos and laba bakabethu abebeka TikTok bebona bebesetha ama trend. So bebebaleke kakhulu ekusiphaseni message ekuinfluenceni ekushintsheni mindset. So badlala irole enkulu kakhulu. Ukukhuthaza mntakababa abanye ama-influencers maningi kakhulu mancane kakhulu akhona namanye ukuthi asondele ngaphambili azosilekelela ekulweni nasekufuneni iqiniso lokuthi umuntu omnyama akakhululeke. Yabona umzabalazo sikona manje ukuvuleka kwamehlo
Akusewona umzabalazo okufuna ini. Ekuvuleka kwamehlo. Wona umzabalazo omkhulu ngoba wona umzabalazo ozokunikeza lento oyifunayo. Besizabalaza nje kodwa amehlo ethu bevalekile sivalwe ukuthi kunabaholi abasejele abaku-exile nani. Njengamanje semzabalazo nokuvula amehlo abantu. Bayibone lento ebavimbile ukuthi no. Lento ayinjini. So yonke lento lena yenzeka ukuthi wonke umuntu ubelandla irole yakhe akwazi ukuthinta abantu akwazi ukubathinta ngokuthi yini emvule amehlo nawo amehlo akhe avuliswe yini uboneni yini afuna ukuyidlulisa imessage ngoba yona into ebalekile izwe lethu lithathwa ukuthina sihlezi ngendlela eziningi so abantu banama skills ahlukene kumele awasebenzise lawa awaziyo yena ukuthi influence atshela abantu ukuthi lento ayibonayo olwazi analo ime kanjani kule ndlela esihambayo. Ngane wethu uMkhonto Wesizwe siuthembile siyafisa futhi ukuthi ushintshe impilo zethu. Uthini mfowethu ukubheka inhlelo zenu zihamba kanjani njengoba sibheke kunyaka ka2026 kuma local government elections. Inhlelo sezikhona niqalile nenze njani nithini bafowethu? Umzabalazo sikona akona owama short gains ukuthi sifuna lokhu manje sifuna lokhana manje umzabalazo sikona ukuthatha izwe ukuthatha izwe futhi kumele sithathe wonke umuntu kumele wonke umuntu abe nathi so siqalile inhlelo vele zokulungisa lokho kubalekile ukuthi si-understand ukuthi inkinga esibhekene nazo zikuphi futhi sizoyi-addressa kanjani sinazo inhlelo esiyiqalayo siyakhuluma nabantu abaziyo nathi ulwazi esinalo siyalisherisha so that sizo-create into ebizwa kuthiwa i-think tank ezokwazi ukuthi ithi mhla ifika ingafiki ibuzi ifike yenze ngoba ngifuna umuntu ozofika ngo-day 1 afika azobuza ukuthi ithoyilethi lingakuphi itiye lenziwa ngakuphi kumele kufike umuntu ozobe sazi ukuthi kumele enzeni ngo-day 1 yileyo into esiyifunayo-ke that's why sihlanganisa information sihlanganisa neprocess ezosilethela umuntu lana ewadini ukuthi lona la ewadini sizomthola kanjani ukuthi nangumuntu oright ukumele inhlangano yethu going forward kodwa akuyona i-end goal le yokufika ku-government basemakhaya i-end goal ukwenza sure ukuthi lo government esobe siwuthathile uzoba na-target ezobambeka yokucreate amathuba omsebenzi ozosho ukuthi nawo amathuba omsebenzi esiwacreatile yokushintsha impilo zabantu kwenze sure ukuthi abantu asigcine nje sambe sothola ohewa kodwa ohewa sabathathe ngoba sesinemali esikwaziyo ukuzenzela yona kukhona-ke la uNosilo sokakhulu commander ngokuthatha nje ithuba la kuzoxoxa nathi lesi sikhashana angeke salahla nazo lokhu siyixoxa le ndaba ngoba kubalekile ukuthi ukhule uMkhonto uzofike nala khona ebesingayitsheli khona uzofika khona hayi kuzoba njalo nihlale nisithinta nje nini nibalekile manje kuthini ngoba nina anivalwe umuntu nibambe isikhulumo njengoba injalo niyidlulise. Siyabonga kakhulu Nosilo. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ningizimu Afrika ngimi nesikhwaga sakwethu ke manje. Khwaga sentokazi. Mashobani umzilikazi Tonda. Ngimi nowakwethu phela ngihlela ngijabule. Mashobani. Yebo ninjani? Ngiyaphila Tonda njani? Hayi sikhona njengoba usibona nje. Isikhwaga sakwethu. Hayi, yabo masuthi ngisikhwaga kudlala. Sasolundi. Udlala ngamathi. Mfethu sathu sibeke ngane yakwethu umsebenzi omhlanga eniwenzile ukuthi nilekelele isizwe sakithi ukuthi nisikhombise indlela njengamanje isikhathi ukuthi sibungazwe nibongwe ngomsebenzi wenu kuthini ukuphawula kwenu njengama TikTokers ukuthi nisobongwa ngomsebenzi wenu ukuthi nisebenzile ni direct abantu even after ukhetho nangagcina naqhubeka nasebenza abantu bedunguzela kwenziwa ama propaganda ongaqondi kahle yeah owethu nje umsebenzi usimple ukuthi senze sure ukuthi imiqondo yabantu bakithi ayidungwa sikhona yes ilokho nje ukuthi ayidungwa hayi baba siyakudinga Thanda indaba isiqoka sakwethu inkinga ubaba uWillis ngoba ekhuluma ngapha ungenza enye into kodwa engingakusho nje ukuthi ku-TikTok sifuna ukuthi abantu sibangule ulwembu ekhanda that is why silapha and okwethu akusikona ukuthi siphikisane nabantu that is why umuntu ofuna ukuphikisana nami mangibona ukuthi usengalapheka ngokomqondo ngoba lapha siyelapha lapha selapha ngokomqondo so umuntu mangabe
angalapheka siyamlapha kodwa ongalapheki siyambloka. Lokho nje kuphela. Mashobani, asibakhuthaza abanye ama-TikTokers, ama-influencers ukuthi awangene emkhunjeni siyawadinga. Hayi umkhumbi kaNoah lona ongekho phakathi kuwona kuyothi mangabe sekwenzeka lemvula enkulu ezayo angazazi ukuthi uphelelaphi. Kodwa ngiyacela ukuthi wonke umuntu angene kumkhonto wesizwe thatha lento ayinabungozi. Nalabo bazothatha ama membership cards nabo ngithi kubona thatha lento ayinabungozi. So umkhonto wesizwe nje into esizoyenza ukuthi sizokwengula ubulwembu phela. Khulumile ingane kaMashobani. Ayi iyagijima ke. Gijima njalo Donda. Sawubona umsebenzi wakho. Siyathoba kakhulu Donda ume njalo ingane yakwethu. Siyabonga kakhulu Mashobani. Siyabonga Donda, siyabonga. Salute Ningizimu Afrika. Ningizimu Afrika. Sisenjalo silokusuke ethulela nje into ezimnandi. But asithole abanye abangabahleli balomsebenzi omkhulu kangaka la eChesterville. Sibheke ukuthi ukubaluleka ukuthi ama-TikTokers oqala ukuthi enze lo mcimbi bakubone kubaluleka kanani lokho nanokuthi ke isidingo sokuthi bawalande wahlanganise wonke ngoba ahlukahlukene sikwenze kwenzeke ke sikhona la eChesterville egroundini njengamanje kukhuluma ubaba uWelisi mkhulu nje obuwazi ukuthi ke like ZN sesithembe yena mntaka baba asikubingelele sikwamukele kuyikwenza kwenzeke podcast. Siyabonga msakazi ukhuluma no bonga nakathi abakhona la engibabonile organizer waseThekwini kukhona ongake kuthiwa uMagayi wesilomzansi uyamazi uMagayi wesilomzansi ngemazi kahle Magayi mfethu sithatha sibeke umsebenzi ongake niwenzile lapha eChesterville nasilanda nkalo zonke nathi asize la nizochoma uphaphele khona asibonga into edale lokhu ukuthi umsebenzi owenziwa ama-influencers ama-TikTokers ube mkhulu kakhulu kwi-MK awungeke uzufanise nalutho politics or MK ifike esikhathini la yonke into ishintsha iya kwi-digital so kwabane kwalula ukuthi MK ikwazi ukuthi igcwale izwe lonke ngenxa yayo imedia esisetshenziswa kulesikhathi samanje so ke siboneke kunesidingo sokuthi ababizwe bazo recognize ukuthi umsebenzi wabo ave ubalekile kwi-MK njengoba i-MK igcwele izwe lonke hayi bafowethu nizwele asinamona ningasifaki kodwa imali emakhukhwini ngoba njengoba silapha kumkhonto wesizwe sizele iqiniso ukuthi abantu bakithi ayiguqulwe impilo yomuntu omnyama ngenhlanhla i-MK yonke into eyenzayo iyenza ngamaphakethe ayo abantu bayanikela njengoba nibona naka-disaster abantu bayanikela ngakwamaphakethe abo nikhumbule ukuthi MK akho masipala ewuphethe ayikho province ayiphethe kodwa ngoNkulunkulu bayakwazi ukuthi bathathe emaphaketheni abo imali yengane zabo benze lemicimbi ukuthi umuntu omnyama kahlangane siyababona-ke kulonyaka 2024 ukuthi abantu abamnyama bayaqala manje ukubona ukuthi kunesidingo sokuthi abantu abamnyama bahlangane ukuze silwe nalama-oppressors akhona angamfuni umuntu omnyama esukuma mfowethu siyazi kakhulu ukuthi commander into esibulela kakhulu ukuguqulwa komthetho sisekelo ukubuyisa komnotho wonke umuntu ukubancenga nje abantu bakithi noma ngabe umuphi noma ngabe kuliphi indawo ukuthi cha abafowethu na indlela iqiniso iyona esidingayo ukuthi sibumbane kuyona ukuze sikwazi ukunqoba ngoba egcineni singabantu sisafarisha kakhulu emazingeni aphansi ngiyacabanga ukuthi abantu bethu abayifundiswa ngoba fanele siqale kubona ukuthi ake bayibuke ipolitics ngenye indlela manje ukuthi ipolitics ngempela ishintshe ngempela futhi ipolitics 2024 isifundisile ukuthi umlungu akazamthanda umuntu omnyama kufunakala njalo sihlale sicindezele siyabancenca-ke izifundiswa zakithi ukuthi azibuye zizosondela la ngoba siyazidinga ukuzokwenza imithetho siyazidinga ukuthi ayizoguqula i-MK ibe enye into siyabadinga ukuthi bazoshintsha i-education yethu ibe kwelinye izinga siyabadinga ukuthi bazoshintsha system yethu ibe kwelinye izinga so ke sidinga wonke umuntu kwi-MK ukuze soyishintsha le constitution ikwazi ukuthi ilingane nathi asingavumi ukuthi si-oppressekile sibe sesicabanga ukuthi yonke into i-right ngomthetho sisekelo esinawo ayikho into e-right ngomthetho sisekelo esinawo siyawudinga ukuthi lo mthetho sisekelo awushintshe ukuze uzosifeva njengabantu abamnyama sekhulumile sibonga kakhulu commander selokhu ixhumana nje sibheke into yethu ukuthi ikhula kanjani sibonga kakhulu isikhathi sakho siyabonga kakhulu commander siyabonga mbukela kwenza podcast Ningizimu Afrika whether they on and on manje owasebukhosini umntwana indaba ezitha asibingelele wena Wesizwe
Nina besilo asithokoze ithuba sibingelele. Nina abaphathi bebutho likamhlabuhlangene uTikTok. Kunjalo nje. Seniyazazi izinto ndaba ezithu. Isikhathi siyaphoqa. Ma usala egoqukeni kwezinto usala unomphela. Ngakho ke siyasiphoqa isimo ukuthi sibe la sikhona. Ndaba ezitha TikTokers ezumsebenzi omkhulu ngaphambi kokhetho nangabasevotiwe futhi yiwona amile ukulungisa abantu mabedukiswa. Kuthini ukuphawula kwakho ngokuthi benzelwe lo mcimbi omkhulu kangaka ukuthi noma uMkhonto wesizwe ungaphethule esandleni kodwa siubonile umsebenzi wenu nibumba isizwe spiritual. Uma singakhuluma iqiniso ukuvelela kweinkundla efana no TikTok noma abezindaba abayimele njengani kusizile ngenxa ukuthi siyazi ukuthi i-mainstream media iphethwe izandla zabacindezeli iculo labathile abanye bafakwa izinto emlonyeni basho lokho ofuna ukushoyela abaphethe imali. Ukuvela kwenu kusisizile kahle hle kubamba iqhaza elikhulu emzabalazweni womuntu omnyama nasekuthini iqiniso lifikele njengoba linjalo ngoba siyazi ukuthi i-print media laba bemsakazo abama TV bona banesandla emva kwabo esibondlayo ngakho ke kufanele babhale lokho okushiwa abathanda ukuthi sinibone nihlangana kanjena nenza lo msebenzi kuse uqhubeka komzabalazo womuntu omnyama okuyiphupho ke lokuthi akungagcine la Chesterville siyafisa ukuthi niqhube lento kuzo zonke indawo ngoba uma ufuna umthombo othembekile nokuthi into izofika njengoba injalo sesilindele nina ukuthi sizoyithola kini ngeke uyithola SABC njoba nikhona angithi ku live into njalo ke hayi uyashawuda uzuqedile ngakeba ngifuna mina ukwancenca nabanye ngoba akusithi sodwa ama-podcast aphumele obala akuwona kodwa ama-influencers owabonayo aphumele obala sibaningi kakhulu ukuthi ungathini magebe ukubavezela into ukuthi no lento bafethu siyanidinga sondelani nani ningakaphumeli obala uMkhonto udinga nini ukuthi nina kusize abantu bonke iqiniso elibhlungu nelimsulwa uMkhonto umzabalazo ogcina womuntu omnyama awukho munye ngesizathu esithi every politician is for sale, every political party is for sale. SinomKhonto wesizwe ongafandiwe abamhlophe. Asikho amaphaketheni. Njoba silapha nje siyayijulukela. Kuthini lokho? Kusho ukuthi isikhathi sokuthi ukhuluma iqiniso kube fashionable kuwo wonke umuntu okweze indaba. Ngakho ke siyakukhuthaza ukuthi bonke abanye abaphume phansi kwamatshe. Isikhathi sokukhuluma iqiniso ngoba we are the last generation. If you fail us, yazi ukuthi ni faile nezingane zenu nezizulwane ezolandela. So ningayithathi kancane bafethu into eniyenzayo. Inkulu kakhulu inamandla ngendlela esimanga. Ngakho ke siyabanxusa nabanye abafowethu ukuthi asilekelelane, asisondelane, asicompete. Kodwa nawe ubamba iqhaza espaceni sakho nomunye akabamba iqhaza espaceni sakhe. Nani sinikhuthaza ukuthi nilekelelane nithuthukisane. Njengoba ula eChesterville kunento eyenzeka kwaNongoma noma eyenzeka eFryhead kufanele sikwazi ukuthi ngithi mfethu njengoba ulapho nginikeza okwenzeka lapho nami ngikunikeza okwenza ngoba ama resources anawo. That's the truth of the matter. So for that reason ukuze nikwazi uba nemthombo esizanayo sondelanani nalabo abaqashileka basadlisa ida kumani phansi kwamatshe. Ndawenza ithabo kakhulu isikhathi sakho mntwana ubakhuma ningakhulu sicoshile sakeni mntwana ndawe zethu wena wesini so kakhulu wenze nge-podcast ziyakhala nje asithathe ithuba sikubingelele siyethemba uyaphila ambukele kwenzeka podcast igama lindo kuhle usibongiseni ngowakhumalo kwaNongoma ehlala Nkosi si live la eChesterville kade ke sigijima senza senyuka before ukhetho after ukhetho sikhulumela into elula nesobala yoMkhonto wesizwe zenzekela izinto ziyenzeka namhlanje kubonga abantu abakhulu kubonga thina TikTokers kubonga thina abantu abasebenze besebenzela uMkhonto wesizwe bakhona uza kwethu bajabulile kodwa siphethe the one and only umacingwane umholi wethu ngaphakathi la eChesterville ku 24 siyafisa ukwazi ukuthi lo mcimbi omkhulu kangaka wokuzohlonishwa kwama TikTokers ama influencers bekubaluleke kangakanani mukele kwenzeka sibingelele sikwamukele baba ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela amashobane ngibingelela nakubo bonke abalaleli bekwenza kwenzeka hayi sibonga kakhulu ama TikTokers akhona namhlanje maningi endlela eyisimanga and ajabulile sesikhulumile nawo kuthini ukuphawula kwakho ngokuchonywa uphyaphele gwalagwala kwawo ama TikTokers
nami ngiyifan yawo futhi ngaba yifan yawo ngingewona uMkhonto Wesizwe. Oh yeah. Ngangingale kwaKhongolose ngiyifan yawo ngoba ngangibuka laba abantu abasha abakwazi ukuhlaziya ipolitiki kanje abakwazi ukuthumela umyalezo kubantu ngalendlela enje ngamangala ukuthi baqhamukapi thina singenabo kwagogo. Ngaleyo ndlela ke bagalela kakhulu ekutheni uMkhonto Wesizwe party uwine. Thina ke la kwaZulu Natal ngoba abanye babo babekhuluma isiZulu. Manje sasibezwa kahle. Basiwinisa kakhulu la kwaZulu Natal siwuMkhonto Wesizwe. Ngisho njengoba senguMkhonto Wesizwe. Hayi ukuthi ngaleso sikhathi nami ngaleso sikhathi ngangibathanda nje kodwa ngibazonda ukuthi hey basishaya abantu. Namhlanje ke kube indumezulu nje eyisimanga ukuthi izone yase Victoria Mxenge bese bacela nje ukuthi ake bafike bazobonwa umhlaba nathi besingabaze eduzane siyabazi namhlanje futhi bezobongwa yithi egameni likamongameli bezofika ke azoyibongela yena kwase kuvela ke uhlelo olubese lumphuthumisa kodwa nje benza kahle kakhulu ngenye indlela bayadeserve ukubongwa amalungu oMkhonto Wesizwe nobuholi boMkhonto Wesizwe. Macingwane kunento ebalekile eyenziwa ama TikTokers isibindi asithathile ngoba mokhuluma ngezepolitiki ukhuluma ngento ofuna uba incitha buchopho kumele ube umuntu o researcher ube umuntu onolwazi ungakhuluma into ungayazi. Ukuqikelela kwama TikTokers ukuphumela obala ukuthatha njengento enjani ngento ebaleka kanani ukuthi ube nesibindi utake stand ukuthi mina ngiyayimela into yakithi njengamanje ekubeni ulandelwa abantu abaningi ngoba sinento ekuthiwa amawona ama followers umuka wathatha iqembu elithile walikhetha walibeka wathi leli qembu ilona ekumele livotelwe abantu bakubeka kabi bakhuluma nalokho nalokho isibindi sama TikTokers uthini ngaso kupolitiki nje na uzoparticipate nje kupolitiki vele kudinga isibindi ngoba ipolitiki indawo yodaka chithe kudaka kusaphaka udaka lapha kupolitiki kwesinye isikhathi uthi ikhulumile into ukholelwa kuyona ibuye ngawe kanzima kabi ngakho ke bona ngibabona mina baba amaqhawe nje ekutheni bese bephumela obala nje ikakhulukazi ngoba phela babekhetha inhlangano ababengayazi nabo bekhetha inhlangano yoMkhonto Wesizwe kodwa lokho kwatshengisa ukuthi ikhona into eright ngoMkhonto Wesizwe ngoba uma abantu okuyibona bama influencers okuyibona esilalela bona bekhetha inhlangano eyodwa babe baningi kangaka kwakuyinto njengajwayelekile lokho kodwa futhi kwakuyuphawu lokuthi kusho ukuthi kukhona okungenziwanga kahle yinhlangano besiyingcenye yazo nathi sonke ngoba uma ama TikTokers ekhetha nje inhlangano entsha hayi athumela umyalezo ukuthi anenzanga kahle nina abanye ngakho siyawabonga nje kodwa sibonga naleso sibindi yiwo futhi aza ukuthi iningi labantu libe nesibindi. Cha sibonga kakhulu Macingwane kunento eyokugcina oyithintile yesikhundla okuyizona othe zaqeda kakhulu umbutho wangaphambili siyafisa ababukeli bakwenzeka uphinde ubaphi ukuthi kubaleke ngani ukuthi masila kuMkhonto size ngento eyodwa yokuzothuthukisa abantu ikhundla ake sibeke ngemumva ke kusetshenzelwe abantu zitshengisile ikhundla uma silapha yakwagogo ukuthi ziyawubulala umbuso ziwubulala ngendlela eziningi indlela yokuqala ukuthi nje nasibanga nje sodwa kugcina phela kungayeki phambili sigcina inhlelo befanele ngabe siyayiphusha gcina iphelele obala ngoba silibele ukubanga kodwa ke ngaphezulu kwaloko sekonakala phela manje uhlalesho njalo umongameli ukuthi sesiyayikhokhela ngisho kuyikhokhela ke lezi ikhundla manje imali ke impande yesona futhi imali ngokwesizulu idingwamuzi iyabadunga ke inhlangano eziningi ziyadungeka iphele kanti uMkhonto Wesizwe sekuyona yodwa inhlangano abantu abathembele kuyona abatshengise ngokuyikhetha ngobuningi
ukuthi bathembele kuyona. Uma sibulala kuyona isho bese sibulala ke manje ithemba labantu ezintweni nje ezinhlangano zepolitiki nasekuvoteni. Abantu bohlala phansi ke babukele. Nina besilo nebamdlombane ukudla amadoda enhlodo phapha ekhanda kamenda uloze usathi yakhala uyalila bekungake besikuphethe sithokoza kakhulu siyabonga Nizim Africa siyaphila nani niyasikavele niyaphila kwenzeke podcast simkhoma la eChesterville wa 24 siphethe the one and only usomabhilisi wethu baba asikwamukele kulomcimbi omkhulu kangaka womkhonto wesizwe. Hayi siyabonga baba siyajabula uba khona la eChesterville ku 24 ngane wethu inkulu indaba ama TikTokers influencers abantu ababambe iqhaza ngaphambi kokhetho noma sendlulile ukhetho baphinde babambe iqhaza ukwenza sure ukuthi isimo ipropaganda bayicisha bayicima umkhonto uyaqhubeka uyahlondlobala. Baba siyakujabulela kakhulu ukuba la eChesterville ku 24 emcimbini womkhonto wesizwe. Sinawo ama TikTokers nje obusushilo nje ayasiza kakhulu ama TikTokers ngoba siyazi ukuthi umkhonto wesizwe kwaba nenkinga yokuthi yonke into oyenzayo ibingapublishwa imisakazo yawo TV noma ngeke ngimention ukuthi yipi kodwa ama TikTokers adlala indima enkulu ukuthi umkhonto wesizwe ukwazi ukuthi waziwe ukuthi uyini umeleni kubantu base South Africa. Ukuncenga ke namanye ama TikTokers ngoba kusiyowodwa la amaningi wabonayo maningi nawo angakaveleli angakaphumeli obala ukuthi angene kulomkhumbi womkhonto wesizwe ukwancenga nje ukuthi hayi madoda isekhaya ngapha. Hayi siyasho sithi cha bafowethu nini ningakafiki endimeni yalaba futhi asebefikile kuyona sondelani bafowethu ngoba siyanidinga nonke nibe ingxenye yemicimbi yomkhonto wesizwe ezama TikTokers nikwazi ukusabalalisa ke izwi lomkhonto wesizwe ukuthi umkhonto wesizwe umela abantu abamnyama abaxayekile abangazange bamelwe ngendlela abafanele bamelwe ngayo kwezinye inhlangano. Wona Wesilo sibonga kakhulu bekungako nje bekunje nqampu ngoba sila sithi ama TikTokers awasilwele awaqhubeka angakhathali awaqhubeka ama TikTokers awulwele abantu abashrimp basemzansi abaqhubeke balwele abantu basemzansi Africa ukuthi wonke umuntu oxayekile azi ukuthi ama TikTokers ahlale emele wona lo muntu osuke exayekile. Wona Wesilo siyathokoza kakhulu. Siyabonga. Amen. Thank you. Thank you. Nizim Africa kusenjalo eChesterville sikhona TikTokers influencers sila bukhoma kodwa ke ake sikhulume nabahleli balomcimbi omhle kangaka wokubungaza imisebenzi yama TikTokers. Ngani yakwethu nazo na uqobo umlando eNingizimu Afrika qala ngana siqale sikubingele sikwamukele kwenzeke podcast. Yebo sanibona nonke ama TikTokers ubongani mgaga lo kuba 29 eChatterville. Thathu sibeke mfethu leli phupho lenu lokuqinisekisa ukuthi ama TikTokers ayabongwa ayachonywa uphaphe legwalagwala. Hayi impela sizame ngawonke amandla ukuthi ke kwenzeke ifiso zethu sonke sama TikTokers amalungu omkhonto ukuthi siphumelele nathi sithathe lokho okuncane sinakho siphosa hayi ngoba sinakho okuningi siyahlephula nathi isikweni sezingane sithi hayi ake sijikijele nathi ukuze umkhonto uphakame uye phambili. Yebo. So mfethu ukuphumelela kwawo nama TikTokers uyabona ukuthi ayithathile lento yayi iqiniso kubona babona ukuthi yazi inkulu lento kusuka abantu eGoli kwaNongoma ziningi ba uzwile kade besho lapha bese stage ukuthi bahamba sowa zonke lezo ndawo Eastern Cape bakhona bala so ukuthi ke nina nihlele lomcimbi wabo nizizwa ninjani? Ayi thina sibona impela ngathi lento ibe nekusasasa impela ngoba nakho abantu impela bakwazile basuke endaweni ezikude beze la phela into TikTok abanye bebathethe ngazi ukuthi umdlalo nje izinto ze social media kodwa thina besibona impela ukuthi lento iyasebenza for imarketing siyabona impela ukuthi hayi nakho ibe impumelelo bakwazile ukuthi bamema abantu befuna nokuzobabona live nakho namanje nathi sikhona la siyabonga kakhulu. Asibancenga amanye ama TikTokers angakangeni ngapha kumkhonto wesizwe ukuthi hayi bo madoda sondelani siyanidinga. Hayi impela nabo abanye abasasalele kude abasondele impela kuyaphilwa la bezothatha lento hayi kodwa ayinamngozi hayi siyabonga sibakhulu eNingizimu Afrika sure kwenzeke